Jikaraga Mwambao ira turare mucemanio wa sabuci wa dio riu riria aratwariirie aratwira ati twi barabara-ini nitwagirirwo ni gurama na aratuhe mweri mugima turame na ithuĩ tureyuria atiriri miaka 50 tuikarite kuo na tuciarite ciana ciothe ikoretwo iri kuu ri turarama riu tucoke tuthie ku riu tugakira atiriri ndagituhe gwa guikara tondu tutire twaguthie twathamirio tuguthie naku aingi gicagi kigima Mwambao wothe gutire mundu utari muhutie ni maundu macio tondu tuikarite miaka yothe na tutire tuona mundu uguka gutwira ni tuikarite kundu kuru turame riu turoria atiriri aratwira turame tuthie ku na tutire na gwa guthie tutire na migunda andu aya othe mararira uguo mararira andu 5,000 ndio angituika ni wauka kundu ta guku na amatisa atawaondoa no kumaruta guku na mamuria makamwira atiriri ati twina mbia kene muve mbia ati tutikathake na mundu aina mbia kwoguo ni turauga ndio ametuka njiri no tuvitiritie ndio ucio nike uria tungiuga nike tungirira gwike na nike uratugera ngero twe kuma miaka yonthe twikarite tutiano na mundu gutwira ati ni tume mugunda riu ino twikarite ava itagwa ya Mwambao na njira no ya Mwambao ithiete nginya Ruvingase kwoguo kuratuika andu acio matuthamithie kuma Ruvingase matinagie gicunje na gicunje keu kiratinio mwe magatigwa. Kwa hivyo kama watu wanaaswa na sisi tunaenda wapi? Tuguthie ku na ciana ira iguko ni nyingi muno guko ciana iciaritwo makiria ya miaka 30 40 tumwe ni tucucu na twisi kuni kwa maciarirwo.